bwa Ukraine ku mirongo y'imbere y'urugamba aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ibitwaro karundura ku mpande zombi byakuwe mu bubiko aho wagira ngo intambara nibwo isa naho itangiye. Mu masaha 3 ashize nyakubahwa Fande Putini yariye Karungu maze arya urwara ushinzwe ububiko bw'intwaro nini amubwira ko agomba koherereza abasore be misile nshya zo mu bwoko bwa R36M zisanzwe zizwi ku izina rya SS-18 Satani ndetse n'indege zidasanzwe zo mu bwoko bwa F2 Raptor hamwe na F36 Kingsney, maze ngo izo ntwaro zite zoherezwa mu duce dukomeje kubamo intambaro twa Rubzin hamwe na Horvika. Ibi ngo bigomba gukorwa kugira ngo bongere kwicuma bagana imbere begera umurwa mukuru Kiev, aho bashaka gufata uyu murwa mukuru mu gihe gito kandi gishoboka, ubundi bakahita bamanika idarapo ry'Uburusiya muri Ukraine bakabyina intsinzi ku rwego rwo hejuru. Ngo itsinzi cyane cyane izi ngabo zizabyina nuko bazaba baciye agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje gusa niyigerereza ku Burusiya kuva mu myaka yatambutse. Ntabwo ubu azaba ari igikorwa cya mbere Perezida Vladimir Putin azaba agerageje kuba yatera umurwa mukuru wa Ukraine ku gitero cyerekeza muri uyu murwa mukuru, kuko mu minsi yashize yagabye igitero ku murwa mukuru wa Ukraine maze asanga ingabo za Ukraine ziryamiye amajanja zigerageza kwirwanaho no kwihagarara imbere y'ingabo z'Uburusiya. Gusa amakuru dukesha ikinyamakuru cyandikira muri Ukraine kizwi nka Infox News cyavuze ko intwaro Ubwongereza buherutse guhereza Perezida Volodymyr Zelensky utorohewe na gato zikaba zari zibitse mu kigo cya gisirikare giherereye mu gace ka Karnihiv ngo zarashweho nabi cyane n'indege z'Abarusiya zo mu bwoko bwa Mi-8 hamwe na Su-57 bikaba byahise bigorana cyane bikagora ingabo za Ukraine mu kurinda no kwihagararaho imbere y'ingabo z'Uburusiya muri aka gace ka Karnihiv. Ndetse bikaba binavugwa ko umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yahamagaye ku murongo wa telefone Perezida Zelensky amubwira ko yakihutira kuba yahita asaba ubufasha bw'izindi ntwaro cyane cyane ziriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera igihugu cya Ukraine, ngo kuko nta ntwaro zisigaye mu bubiko ngo ahubwo hasigayemo umuyonga w'izo zino ndege zarashe, ngo kuko bitabaye ibyo Uburusiya bukongera gutera ibitero bikomeye nk'ibyo byakoze, ngo cyangwa Uburusiya bukabacanaho umuriro nk'uko bwabikoze mu masaha 3 ashize, ngo ingabo zabo ziri muri aka gace ka Karnihiv zishobora guhita zimanika amaboko kuko nta bwirinzi na bukeya basigaranye. Ndetse n'abasirikare ba Ukraine basa n'abatangiye kubona ko nta gisigaye ngo Perezida Vladimir Putin abe yabashyira mu maboko ye, ngo kandi abe yaboherezaho izindi mfungwa z'intambara ziherereye nyuma y'uko zifashwe mu gace ka Mariupol, mu gace ka Azovstal ndetse no mu tundi duce ingabo z'Uburusiya zagiye zigarurira. Ni mu gihe kandi Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahise atangaza ko ingabo z'Uburusiya zimaze kwigarura byibuze 20% by'igihugu cye kuva ngo intambara yatangira mu kwa kabiri. Ngiyi 20% ingabo z'Uburusiya zimaze gufata n'ubuso bungana n'ibihugu cy'Ububirigi, Luxembourg ndetse n'Ubuholandi biteranyije. Mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Luxembourg kuri uyu wa kane, Perezida Zelensky yavuze ko nibura kilometero kari 125 zimaze kujya mu biganza by'Uburusiya. Yagize ati tugomba kwirwanaho ku bitero by'ingabo z'Uburusiya hafi ya byose. Ingabo zose z'Uburusiya ziteguye kurwana zose kandi zirimo kugira uruhare runini mu rugamba zitwarira ubutaka bwacu. Mu duce twafashwe harimo n'agace ka Crimea icyo gihugu cyafashe muri 2014 kingana na 7% by'ubuso bwose bwa Ukraine. Kugeza ubu nibura abaturage bagera kuri miliyoni 12 bamaze kuba bavanwa mu byabo muri Ukraine n'intambara yatangijwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi akaba ari byo Perezida Volodymyr Zelensky ashingiraho atakamba asaba ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi ko byakomeza kuberekana neza yuko bakibari inyuma, ngo kandi bakabikora nta kindi kintu bitayeho. Perezida Volodymyr Zelensky wakomeje kugaragaza ubwoba bukomeye yuko ngo ibi bihugu byamwijeje umutekano bikomeje kugenda bimuca inyuma. Yakomeje kugaragaza neza amarangamutima ye nta na kimwe ahishe, aho yakomeje avuga ko ibi bihugu nibitagira icyo bikora
ubutaka bwa Ukraine buzajya mu maboko y'Uburusiya, kandi ngo nibiramuka bibaye bityo nta kindi kintu na gitoya kizaba kigikozwe kugira ngo ibyageze mu maboko y'Abarusiya bibe byabakurwamo. Ibi nibyo byahise bikomeza gutera ubwoba isi yose muri rusange, kuko ngo Perezida Vladimir Putin we yakomeje kuvuga ko intwaro zigomba koherezwa ku butaka bwa Ukraine ku bwinshi, kandi bigakorwa amanywa n'ijoro. Putin wakomeje kuvuga ko akeneye guhangana neza mu buryo bweruye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ku butaka bwa Ukraine, amaze ngo akabigisha isomo ry'uko batagomba kuzongera kwivanga na gato mu ntambara iyo ari yo yose, cyane cyane ko asa n'utanga amarenga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niramuka igiye mu ntambara n'Ubushinwa abarwanira kuri Taiwan, uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahatagangarira, cyane cyane ko yeretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igihugu cy'Uburusiya cyonyine cyabasha guhangara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kiranira neza hafi bya politike, bavuze neza ko ibintu bishobora kutazorohera Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ngo bihigwe amahoro. Hari na bamwe mu bizera batangiye kuvuga koko iherezo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishobora kuba ari kugenda rigerwaho, kuko ngo byanditse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuzagwa ikagwa yunamye, ikunamira ibihugu yagiye isuzugura. Perezida Vladimir Putin we n'abajenerali be bakomeje kurwana ku rugamba ku butaka bwa Ukraine, bakomeje gutera ubwoba ingabo za OTAN mu byo gutabarana ziri ku butaka bwa Ukraine, aho ingabo z'Uburusiya zikomeje gukoresha intwaro za kirimbuzi kandi na misile zikomeye kugira ngo base nk'abahereza gasopo umuryango wa OTAN hamwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze kurahira ko bigomba kohereza intwaro zikomeye ku butaka bwa Ukraine, nk'uko byamaze gutangazwa n'abayobozi b'ingabo za Ukraine, abaganga ndetse n'abayobozi b'Ubwongereza, hamwe na video zagiye zishyirwa hanze zo ku rugamba ngo Uburusiya bwakoresheje imwe mu ntwaro zabwo ziteye ubwoba mu mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Ukraine. Iyi ntwaro ni systeme y'imbunda ishinze ku modoka irasa za rocket yiswe Sonepek cyangwa Heatwave, irasa imitwe ya za Tamboric, iteza iturika rihambaye rishobora guhungabanya ndetse no kwica abantu bihishe mu myobo cyangwa indake, aho abasirikare baba bizeye umutekano wabo. Iyi ntwaro ubundi ni systeme y'imbunda ishinze ku modoka zirasa za rocket yiswe Sonepek cyangwa Heatwave, irasa imitwe ya Tamboric, iteza iturika rihambaye rishobora guhungabanya umutekano ndetse no kwica abantu bihishe mu myobo cyangwa indake, ubundi abasirikare basanzwe baba bizeyemo umutekano wabo, nk'uko byatangajwe na Colonel Ishamateriuk Yeheven, umuyobozi wa Brigade 95 y'ingabo za Ukraine. Abasirikare ngo be barashweho intwaro za Heatwave yo mu Burusiya mu mirwano ikomeje kubahuza n'ingabo z'Uburusiya hafi y'umujyi ya Izium. Yagize ati isi nihinda umushyitsi kubera ko ingabo z'Uburusiya zikomeje gukora ibintu by'agatangaza no gukoresha imbaraga z'umurengera ku ngabo zacu, kandi ntago ari ibintu twari twiteguye kuko tuzi ko igihugu cy'Uburusiya cyasinye amasezerano yo kurinda no gukoresha intwaro za kirimbuzi mu ntambara, cyane cyane ishobora gukomerekeramo abasivile. Shamateriuk yakomeje agira ati iyi ntwaro igihugu cy'Uburusiya gikomeje gukoresha ya Heatwave